Kuma mweri muhituku ni gukoretwo na kiriro bururi-ini iguru ria thogora wa iguru wa maguta uria utumaga thogora wa muturire uthie iguru tondu iganda iria ihuthagira maguta guthondeka indo ngurani ciongagirira thogora wa indo icio uguo muingi ukabatara kurika muhuko makiria. Ateti na nginya kanitha ni makoretwo makiuria thirikari ikurukie thogora wa maguta, no thirikari ni njohe moko na thutha iguru ria ndeto ino. Tunataka kuona gharama ya maisha ikiteremshwa. Saa hii bei ya mafuta imeathiri pakubwa, kwa sababu usafirishaji ya chakula, usafirishaji wa mambo yote inategemea chakula. Kwa hivyo tunaomba serikali iliyoko sasa na wale wanataka kutuongoza watuambie, watahakikisha kwamba ni kwa njia zipi tunaweza kuwa na hali ambayo maisha, gharama ya maisha tutarudisha chini. Kuma mwaka wa kigina wa 2018 thirikari ni ikoretwo ikiongania kigina gia guteithiriria thogora wa maguta kwaga guthie iguru, mbeca iria ciakinyire muigana wa ciringi bilioni 30 gukinya mwaka muhituku. Gatagati ka mweri wa kana na wa kanana mwaka uyu ruhonge rwa kigina rukoretwo rukihuthira kigina giki gutigirira marihi ma maguta matine thie iguru, no riu mbeca ici ni ithirite na nikio thogora wa maguta uthiete iguru thutha wa ministry ya kigina kuhuthira mbeca ici na waki wa mabarabara uguo muingi ukiaga kugitirwo hari thogora wa maguta. The CS said they have used 8.6 billion to cushion, but they had collected 32 billion, so 24 billion is with the CS National Treasury, and that money 24 billion cannot be accounted for. So the committee has now invited the CS National Treasury to answer the fate of 24 billion that was supposed to use to caution and stabilize the fuel prices across the country. Muigwa uria ungi utumite thogora wa maguta uthie iguru na igoti. The National Assembly must go back and review the Finance Act so that they can bring down the percentage on VAT of 8% on fuel. So if they bring those two factors down and provide the petroleum levy fund and the percentage on VAT, then we can look at the reduction in the near future. Andu aria marugaga na maguta matawa mena ruo ruingi muno ona diesel kuri andu makoragwo na kamachini kanini na haria mena ruo ruingi muno ona anake taya matwarithagia kibikibi no muthi kibikibi ni iraruta ira muingi muno ona andu atukari tunini ili utatu twa ubana taxi na ki andu acio othe mena ruo ruingi ona matatu. Kwa ihinda riri mbere ya ministry ya kigina yonete mbeca cia kugitira muingi kana bunge iguithirie maguta igoti, thogora wa maguta no uguthie na mbere na kuongerereka.